doma. Šalim se, neka ozbiljna stvar. Svi će doći ovdje do glasa. A imate koš? Ajmo, jedemo to je otkriveno i to. Trebalo, znaš što bi trebalo piće? Po piću treba ići. Kako ti piće u pomodori? Ajde, troje, odite po piće. Čaše. A kako će to nije? Kad nešto nagrave loše, ne ovo ja bi tebe isto on je nađeo još nekog da mi ide po piće u Pomodoro. To smo volim njegu napravili svim donatorima, sve isključivim donacijama od ove hrane pa unatrag kad smo imali goli beton i sami niče, reklame, vani, iznutra, sve živo, tako da da. Zvolite. I to sam ti ja reći, ako hoćeš raditi oči... Da. Malo me uvijem stvar, kad sam ja znam da sigurni. Znači ono, kreveć. Rosana, da, sutrašnji. Ajde, reći. Samo mi ja bih vam dala u misli panelju se pristali, to znači da što bolje. Mi smo sigurno da ćemo biti objavljeni za jaka verzija. Tako da to je jedan sigurno. Ana Marija! I šta je neko će dobro da je? Nemam sigurno. Neko ti na to. Onda imamo ovdje vaše ideje. Ja nešto želim onda se može staviti da mi sve uvedite, da vaša ideja, zašto ti to dali, da je spani se da je njeno, kako sam još jedan mali prilog su ti listići koji puno energije daju i koji šire to pogled. Ja moram nešto
Ja najrađe malo loze i ako je radenske. Ovo će biti domaća isto. Čuj, imam mi ove stvari da ne sva. Tek si ti to. Još malo, dobro. Alo. Koji ljudi ti kada čuva napas. Morate, evo, rukom napišite to jednu rečenicu što ste mi rekli jer imamo već praksu na koje idemo. Ali ako danas ne prođete, mi smo tu do daljnjega, mislim da puno ćete propustiti, evo. Ajde, Bog! Kiša je, da se vidi gdje je. Gladni zaposlenici. Glavni zaposlenici Geja. Dobro, po mene se baš ne more reći. Ja čekam poziv na telefon da tu stojim tu. Ajde, vijem. Možete vada. Legenda partijskog ugostiteljstva. Ti šomo imperijal. Bila ne. Dragici je prvi puta u odijelu. Marija, sve što sam
sad ona je večer, čuješ, ona je večer slušala kad smo... Želim vas prvenstveno sve pozdraviti djelatnika Dvorane Ravnateljstva. Zahvaljujem na pomoći mnogima, a njihova imena ćete vidjeti ovdje posebno označena u našoj poslovnici, stajat će ne samo danas. Najviše zahvaljujemo Sandru Malovrhu koji je sve te donacije i sam taj naš rad uobličio jednu posebnu ideju koju ćete vidjeti. Želim naglasiti da je poslovnica uređena nakon više od godinu 9 mjeseci što je bila zatvorena u jednom katastrofalnom užasnom stanju nemam riječi. Želim naglasiti da je uređena isključivo donacijama mnogih ljudi koji su dobrovoljnim radom sami htjeli Crkvenog Expressa. Uređivali smo je mišlju da ne treba iskakati izvan svojih mogućnosti, što ćete vidjeti kada uđete unutra, i uređivali smo je pod jednom idejom da je rad moto svega. Ja sam Petra i dobio sam pozivnicu kao predstavnik HNS-a. Znate da se HSS i HNS zalagao nekoliko navrata i nekoliko mjeseci za spas Kladnog Ekspresa. Ja vam poklanjam ovaj siječnjak. Tu su 4 svijeće za duše onih koji su htjeli uništiti Kladnog Ekspres. Jedan fini svijećnjak, vidite. A oni koji su umrli za pokoj duše. Ima živih koji su htjeli uništiti. Evo, tu su 4 svijeće. Hvala lijepa. I želim puno uspjeha, drago mi je. Hvala lijepa, u ime moje, u ime svih djelatnika Kladnog Ekspresa. Koja je ovu ideju dovela do kraja i bila užasno uporna. A nakon toga Da vidimo.
više verske.